Komslo inavi, Supaki Mukutache, Ashireni Sala, Katanikini no Mukubidi, Ayeghiqha Sutsa Kithe Akoto Kamipini, Supaki Mukuso, Asazani Salala, Hindustan Times Sutsa Kithe no Pikiuno. Hamas terrorists Wishimyokona, Gazala, Israeli Defense Forces Wishimyokona, Mojiku Lucky Law, Rocket Bomb Kami Vesivetse Ipi. Ena Tilena, Israeli Defense Forces Wishimyokodola, Timkini Aghu Kahavai Ipi. Israel Haku War Cabinet Member Benny Gantz no Pikiuno. Ningu Israeli Defense Forces Wishimyokono, Gaza Yege, Rafa Pugila. Akumtoshi Ground Operation Shana, Akumtoshi Agushina Pei Ipi. Supaki Mukutsni, Agizani Salolo, Eastern Herald Sutsa Kithe no Pikiuno. Russia Gakungo, Ukraine Gakuna, Agushakula, Slovakia Gaku Prime Minister Robert Fico no, NATO North Atlantic Treaty Organization Gaku Kongo, European Union Gaku Kona, Ukraine Gaku Gona, Agushinanu Kami, Supuni Supumokia Pi Agupsa Shloi Epi. Ikimo, Kishikata Vikila Pisumo. Ikimo, NATO North Atlantic Treaty Organization Gaku Mkola Ato Shakyu, Secretary General Shakyu, Jens Stoltenberg no Pikiuno. Russia Gakungo, Ukraine Gaku Wushi Hippo Ye, New NATO Gaku Wushi Kumoi Ipi. Supaki Mukuso, Asazani Salala, Hindustan Times Sutsa Kithe no Pikiuno. India Gaku Assam State Chief Minister Hemanta Biswa Sarma no. Assam State Mi, Ku Pelamo, Itilana Klape Moipi, Ayezam Lave Ipi. Ena Akotona, Muslim Mi Kona Itilana Klaku Vechona, Ayeza Hippo. Mlave Kiwangna, India Gakumi Kiptimi Lucky, Muslim Sakpeo Lucky, Asaduddin Owaisi no, Assam State BJP, Bharatiya Janata Party Yipika Igona, Akipimi Swai Ipi. Asa Kithe no Pikiuna, Muslim Sakpeo, Asaduddin Owaisi Ye, All India, Majlis A, Ittihad ul Muslimin, AIMIM Mkola President Shani Ipi. Itagi Asaduddin na, Amlokemo Kiulo no Pikiuno. Assam State BJP Yipikana, Ayeghiqha Hippo Mlapel Kiugono, Ovekiu Salala, Itimi Akibo Shiveke Kogi, Panongna, Akibo Ihavepe Kiugona, Timi Kutomona, Akupuna Kusholvai Ipi. Supaki Mukupungu, Rakani Salala, Free Press Journal Sutsa Kithe no Pikiuna, Pakistan Gaku Lahore Pugila, Lahore Hotel Ipikiula, Totimi Lakina, Pakuzu Wakiu Tipula, Muslim Chini Kaku Kuranza Yepepa Gikiuye, Kugo, Muslim Tim Kona Itul Vekena. Panong lo shikide watsai ipi. Timi amko tipakona li show igona arguments vai ipi. Ena ado kamitiu police ni kona igipu li khapel vai ipi. Ikimo asa Kithe no Pikiuno. Police ni kona Pikiuno. Papkazula Muslim chini ka kutsa yepe pa gikiu kumo pula moi ipi. Supaki mukutsni agizani salalo Free Press Journal Sutsa Kithe no Pikiuno. India Gaku Rajasthan State Halodi Pugimi Totimi Laki Media Influencer Shakyu Ananika Bishnuye Likimina Alkana Li Recaptivai Ipi Likmina Alkana Li Recaptivekyu CCTV footage video juto Tipoge Police mi akona itul vena Likimi Tipoge Aku Kila Khathan Kiwangna Pakalfai Ipi Supaki Mukutsni Agizani Salolo Associated Press News Society Tena United States Kaku President Joe Biden no Pikiuna. Even Kyuki, Lusaki Jre Takani Salalono, Rikhi, Toku Tupulani Salak Toye, Muslim mi Kumsugana, Akim Teki, Ramadan Shinishani Ipi. Ena Ramadan Ki Tipoye, Palestine Muslim mi Ogi, Ikilunishani Ipi. Sala Muslim Chini Kim Teki Tipo Jelana, Palestine Hamas terrorist Wishmiokona, Israel Gakumi, Ankalana Kalvena Kide Pomona Kekoye, Panongna. Israel Gakula Kigde Povike Pushaye, Israel Gakugi, Palestine Hamas terrorist Wishmiko Sasa, Agushaku Hippo Ye, Tavenani Ipi. United States Gaku President Joe Biden na Tishpivikimo, Israel Gaku Yipikana, Kumo Kochilen Pay Ipi. Supaki Mukutsni, Agizani Salalo, Dikan Herald Sutsa Kithe no Pikiuno, Manipur States la Ketani na Mukuktumpe, Mozaki Kutu Salalono, Meitei Mikongo, Kukizo Miokona, Agushi Hutu Vekiuye. Iship Tolomo, Agushapi Ipi. Kukizo Sakpeumko, ITLF, Indigenous Tribal Leaders Forum, Mkona, India Gaku, Minister of Home Affairs Shakyu, Amit Shah Villa, Kaku Yepiticulo, Panong no Picuno. Ningu Kukizo mi,
ketani chusni so relief camp la ngwa ke ko gongna Deputy Commissioner na supaki chipungu salalona achuk so ku morning su chemo vai ipi itagi panong no pikiuna ningo kuki zomi relief camp akhe so la ngwa ke ko gongna achuk so supaki chipungu salalona ishik tola igi chemo vai ipi itagi kuki zomi relief camp la ngwa ke ko na pikiuna agushi hipo gongna meite mi kona nimki alu amina piti vesiki likhi kumopu Churchanpur Phugi Deputy Commissioner Darun Kumar na achuk so ningo tsmo kyu hipo ye ningo so alau agime tsu kyu shwai ipi supaki mukupungu takani salalo Deacon Herald Sutsa Kithe no pikiuno India ga khumi kiptimi lakhi ampe mukuk thusha kyu Emil Ashwin bhai mangukia ye Russia ga khu hushmi ko gola kihisvena Ukraine ga khu sa so agusha kyu la pak khu khawai ipi Itari Deacon Herald Sutsa Kithe no pikiuno Ukraine ga khu hushmi ko na pano Ukraine ga khu Donetsk region la Russia hushmi ko na ngwa kyu ala bom vesiki la India ga khumi kiptimi tipo ke aghu khawai ipi Itari Deacon Herald Sutsa Kithe no pikiuno paye India ga khu Gujarat state Suratpur district mi lakhi ke ipi Itari report Sutsa Kithe lakhi no pikiuno India ga khumi Russia ga khu hushmi ko gola ki hisve kyu khamna Indian embassy villa kunjikyu no ningu ge Russia ga khu ngo Ukraine sa sa agusha kyu hipo khivena New India ga khula idegni shivai tigonguna akpuhu shivena ningo pela New India ga khula idegir pelo ipi India ga khumi Russia gushmi ko gola ki hisve kyu lakhi no pikiuna go Ukraine gushmi ko nan ningo Russia gushmi ko na ngwa kyu ala bom vesve kina bom tipo kamba kyu gonguna ning na ngwa kyu a tipo yegege igona ithave ipi Supuki mukusni agizani salalo NDTV World News Sutsa Kithe no pikiuno India ga khumi kini akimian pusha kyu kumana India ga khu capital Delhi phugi zu loho ajli tomo khatha chekyu a khujnena Ayeghiqha akimi ye zlena amlo kusugongna tilena akhu ka vai ipi ado khamithiu anpugi igona lim loi mekyu lona palikhi pa pthivenena aki building floor akutsniu lona ilhi keve ipi ena tlena lik khu ka vai ipi akimi jeye Abhishek Aluwali ipi paye ampe mukupungu shani ipi anpu jeye Anjali ikimo li ye ampe khiji shive kela pismo asa Kithe no pikiuna pakma ye Uttar Pradesh state Ghaziabad district mi shani ipi pakma ye ketani kini nam kuk tumpe ahuna khi shige salon akibo shivai ipi Supoki mukusni agizani salalo news24online.com Sutsa Kithe no pikiuno India ga ko Bihar states Kaima district la Devkali village phivila rakani salal avelo yegi klukini SUV car ngo truck lakhi ena bike lakhi kutsul vehicle timchni tilena akhu khawai ipi asa Kithe no pikiuno timchni tiveke ko dola timkini ye India ga khumi actor ngo actress ani ipi India ga khulimi actress tipo ye Anchal Tiwari ipi liye bot puri film Kamila actress ani ipi Lakina Chotu Pandey ipi ena paye Bhojpuri film Kamila actor shani ipi Subaki mukusni agizani salolo newsmill.com Sutsa Kithe no pikiuno Ukraine ga khu Minister of Digital Transformation Mikhailo Fedorov no pikiuno New Ukraine ga khu yipikana drone husinanu ampe la athi million lakhi so mla pelveni pi agpu shani ipi Supuki mukusni anigini salalo Free Press Journal Sutsa Kithe no pikiuno India ga khu Rajasthan state Alwar district la private hospital shikipivikila agizani salo inakhe IBD ki helo nursing assistant shakyu kiptimi lakhina kusakinimi totimi lakhi ICU intensive care unit la ngwa gi kyu ship thave ipi lina igona igawve kyu vechona timkona nursing assistant shakyu kiptimi tipo kalwai ipi Shivaji Park Station Officer SHO shakyu Rajpal Singh no pikyuno tutimi kusakinimi shakyu tipo ye lung infection kusugona shikipiviki tipo la treatment loake ipi
li ship tha kyu kip timi tipo ye chirak yadaf ipi subki mukutsni agizani salalo IFP sasa Kithe no pikiuna Israeli Defense Forces wushmi qona pana gakhu wushikyu lakhi peithana Lebanon gakhu Balbek phugi phivila Bude village phula Hezbollah wushmi ko kemlo bom khami vesu tim kini akhu khawai ipi Kilena yigik lutrak lakhi ngo SUV car lakhi ge plug devena igona ship sawai ipi Subki mukutsni agizani salalo Hindustan Times sa Kithe no pikiuna India ga khu mi kiptimi lakhi aksu lakhi gongna India ga khu capital Delhi phugala Sir Ganga Ram Hospital shikipivikila treatment lo akiula ko doctor mi kona pa pola operation shikila ruka coins athi shigitokungo magnet athi shigitsni pa polona ikipheloi ipi itagi kusakinimi tipon itagi kusakinimi shakyu tipona pikiuna ina ruka coins athi shigitokungo magnet athi shigitsni munol vekyu tipo ye atsala muku shawshivai ipi kusakinimi shakyu tipo no pikiuna ino bodybuilding shakyu hipola ino coins ngo magnet muno kyu shaye ni kupuna ni pi kumse ipi asa Kithe no pikiuna paye ampe mukutso shani ipi supaki mukutsni agizani salalo Russia ga ku news laki Telegraph no ye agents vo Sovietskogo Sayuza TASS sa Kithe no pikiuna Russia ga kula kiptimi laki ampe mukusha kyu Nikita Juravelona Muslim chini kaku Quran khetani kini na mukuk thum pela amina pitivai ipi kiptimi tipona Volgograd phugi Muslim chini ki phivila Quran tipo amina pitive kyu gongna Russia ga khu police ni kona khetani kini na muku bidim pe supaki mukutsni agizani salala Chechnya region capital Grozny phugila pakal vena ampe kthu gongna aku kila pa khata vai ipi Ishista Kithe hepado nongkam chishkimti